banle sekarang si ayu mata dengo ayahkeun pesan aba ingat gata beta petuo si masa sungguh tajak si kurang ke pangkai senang hudep lam dunia sungguh anu tajak bet sabilambut agama selamat sayang akhirat dunia hana saban sifat manusia di dalam hansa marasa lo laut juta sifat hati sahabat antro aduga rukun ngon adun-adun kasih sayang bila pepui gaki ngon jaro tulung syegara lingkar nyotan harta bantu tenaga janji tak perlu nyona amanah pesampa sigra seon ube kentalam ulam ube ken raga nyoka dasikra hanjut cok dua sedih hati ayah ngon mah menyong digata hada berguna bepubut yang hina malohai nursino di donya mita gasih urang lingkar ada lamranto gata bahagia tan harap balah jasa ayah ngon poma puraya kata menyokamo hanale sino di dalam dunia benar tak kirim bersikap doa
Nyo kamu hanale sino di dalam dunia Benata kirim mesra doa